Christine Nyambura Muturi uria ni murugamiriri munene wa thukuru wa Westwick Institute of Certified Nurse Assistants mwena wa Gigiri athitangitwo na thitango inyanya ya mbere ari gutwarithia na mbere thukuru uyu atari na marua o mothe kuma kuri ruhonge rwa kothi cia moko rwa TVETA. Mahitia mangi athitangitwo ni gukungia wara na gwitia andu mbeca kimahenia ni ekuhota kumathomithia na kumahe certificate ya mathomo maya ende magacoka makaga kwamukira kuona thukuru uyu ti muhitukie ni thirikari. Mawakiri ya Nyambura ni mahoire arekererio na bodi na guo mwena wa thitango ukihoya igoti angikorwo ni ekuheo bodi aheo bodi ya iguru kuona andu anaria ahenetie ni amatunyete makiria ma ciringi milioni 1.5. Sami Muriuki ni mutongoria wa mwena wa thitango. We'll consider releasing the accused person on bond. You're gonna let the same decisions, possible you're gonna commensurate to the amount of money that is allegedly said to have been taken. Mushirithania Merisa Pondo ni ekireire ngaja ukinyaniru wa maratathi maria mawakiri ya Nyambura maneanete igoti-ini na gwathana mambe mathurimo atanatua itua ria bodi. O igoti-ini riri Eric Kamau Thithi eguthie na mbere na guikara moko-ini ma maabitha borithi kwa ihinda ria mweri umwe thutha wake guthitangwo na mahitia ma gutunya andu mbeca agitua injinia wa barabara wa honge citiganite cia thirikari ta Kenha o undu umwe na thirikari ya kaunti ya Kiambu. Kosa 5 ambayo yamesemewa mshtakiwa leo. 3 ikiwa ya kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu. 1 ikiwa ya kupokea services udanganyifu pia. Borithi maheto ihinda ria mweri umwe kurikiriria uthuthuria makiria thutha wa mwena wa thitango kuhoya ihinda ukiuga arekererio aya gucoka wira-ini wa kuhenia na gutunya muingi na ni uratanya andu aingi makiria aria matunyetwo maya kwiyumiria. The Honorable before court requesting this court not to admit the accused person to cash bail for a reason that his residential place for one is not known. Nakuo mbere ya mushirithania Peter Ooko o igoti-ini riri ria Kiambu cira wae kwirwo atandatu wa bataraitha itakinyaniirie ikiro ni utereirio nginya tariki 14 mweri uyu thutha wae kwirwo na kwaga gwikinya igoti-ini umwe gukirikana ni ahingiriirio ni muiyuro wa mai ungi nake auma murwaru. I am persuaded to find that the said reasons advance for the absence of the first accused as quite plausible and hence excusable to warrant the deferment of this plea. Itua riri rikinyaniirio thutha wa wiguano wa mawakiri na mwena wa thitango. Mwena wa thitango ukiuga urenda ekwirwo aya mahingurirwo thitango mari othe hamwe. Kameme TV ngithie na mbere na gukuguriria maria maregarira kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiku.